Twizere ko umeze neza mukunzi wa Minembwe TV, tukuzaniye amakuru ya none ku minsi 28 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Dore ingingo z'ingenzi tugarukaho mu kanya. Turakubwira ko abahagarariye M23 bagiye muri Qatar. Tukivuga kuri M23, uyu munsi batangiye gutegura ibisasu byazatezwe mu kibuga cy'indege cya Goma mu mahanga. Turakubwira ko Perezida Putin yateguje ko azomara abasirikare ba Ukraine. Aya n'ayandi mu kanya tuje kure. Ikaze n'amakuru ya Minembwe TV mwateguriye kandi mugezwaho na Nkundagana Dusere. Mbere yo kuyarambura turakubwira ko ku munsi w'ejo na kane ku minsi 27 kwezi kwa gatatu umwaka turimo Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo mu karere ka Minembwe mu ntara Kivu y'Amajepfo baraye mu byishimo nyuma yo kwakira General de Brigade Charles Matama n'abandi basirikare baje gutabara abatuye muri ako karere bari bamaze igihe bagabwaho ibitero n'inyesha kugaba ibitero ku batuye muri ako karere ka Minembwe. Dukomeze gato muri Qatar. Abahagarariye AFCM 23 bagiye idoha muri Qatar. Abahagarariye ihuriro AFCM 23 rigwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bagiye idoha muri Qatar. Abagiye idoha barimo umuyobozi wungirije w'iri huriro Bertrand Bisimwa n'umuyobozi ushinzwe iperereza n'ibikorwa bya gisirikare Colonel Nzenze Imani John. Ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko leta ya Qatar yakiriye amatsinda atandukanye kuva ku minsi 27 y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo irimo iyobowe na Bisimwa usanzwe ari perezida w'umutwe witwaje intwaro ya M23 n'iy'u Rwanda ndetse n'ijya Repubulika Demokarasi. Cyasobanuye ko abagihaye amakuru batemeje neza nimba ibiganiro byabaye hagati y'ihuriro rya FCM 23 na leta ya Kongo cyangwa nimba zari biteganyijwe muri iyo gahunda. Ku minsi 18 y'ukwezi kwa gatatu umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Shekine Tamini bin Al Thani yahurije idoha muri Qatar Perezida Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo baganira ku mutekano n'umwuka mubi wa politiki mu karere. Abakuru b'ibihugu bashigikiye imyanzuro yafashwe n'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC n'uwa Afrika y'Amajepfo SADC irimo guhagarika imigwano n'ubushotoranyi hagati y'impande zishamiranye mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwo AFCM 23 yatangaza ko yafashe icyemezo cyo gukura abagwanyi bayo mu mujyi wa Walikale no mu bice bihana imbibi na Walikale ku minsi 22 y'ukwezi kwa gatatu, guverinoma ya Qatar yarashigikiye igaragaza ko ari intambwe nziza iganisha ku mahoro arambye. Abahagarariye AFCM 23 bagiye muri Qatar nyuma yaho guhurira n'abahagarariye RDC muri Angola binaniranye biturutse ku bihano z'umuryango w'abibumbye wafatiye bamwe mu bayobozi ba M23 ku minsi 17 y'ukwezi kwa gatatu barimo Bisimwa na Colonel Nzenze. Ku minsi 24 y'ukwezi kwa gatatu Angola yafashe icyemezo cyo kwikura mu bahuza b'ikibazo cy'umutekano muke mu Burasirazuba bwa RDC, isobanura ko igiye kwibanda ku nshingano z'ubuyobozi bw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Tukivuga kuri M23, AFCM 23 yatangiye gutegura ibisasu biteze mu kibuga cy'indege cya Goma. Ihuriro AFCM 23 ryatangiye gutegura ibisasu biteze mu kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nk'uko byatangajwe na radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ku minsi 28 y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Inzobere mu gutegura ibisasu nizo ziri kwifashishwa kuri iki kibuga cy'indege cya Goma. Ni igikorwa gica amarenga ko ikibuga cy'indege cya Goma gishobora gufungurwa vuba kugira ngo cyorohereze imirimo abatanga serivisi z'ubutabazi zigenerwa abagizweho ingaruka n'imirwano mu Burasirazuba bwa RDC. Iki kibuga cy'indege cyafunzwe ku minsi 26 y'ukwezi kwa gatatu ubwo umutwe witwaje intwaro wa M23 wagwanaga n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo mbere yo gufata umujyi wa Goma. Imiryango mpuzamahanga yasabye AFCM 23 gufungura ikibuga cy'indege cya Goma mu rwego rwo korohereza ibikorwa by'ubutabazi, ariko basobanuye ko bitoshoboka kubera yuko ihuriro ry'ingabo za leta zatezemo ibisasu byinshi muri icyo kibuga cy'indege. Umuvugizi wa AFCM 23 Bwana Lawrence Kanyuka ku minsi 11 y'ukwezi kwa gatatu yavuze ko ibibazo bya tekinike birimo biturika bitarategurwa n'inzira y'indege yangitse byabaye imbogamizi yo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. AFCM 23 yagaragaje ko kandi umunara uyobora indege nawo wangirijwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ubwo yahungaga umujyi wa Goma, binasigaye inyanyagijemo ibikoresho bya gisirikare birimo amakamyo, indege nto n'imbunda ziremereye. Dukomeze amakuru yacu kuri ivuga ngo kimwe cya kabiri cy'abasoda ba Rwanda bari muri Kongo. Intumwa ihoraho ya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Lonize no mu Kongo yatangaje kuri uyu wa kane ku minsi 27 y'ukwezi kwa gatatu imbere y'akanama gashinzwe umutekano kimwe cya kabiri kirenga cy'ingabo z'u Rwanda cyoherejwe ku butaka bwa Kongo. Ibi yabivugiye mu kiganiro ku kibazo cy'umutekano muri RDC. Zeno mu Kongo yagize ati mu gihe duteraniye u Rwanda rufite kimwe cya kabiri cy'ingabo zarwo zoherejwe ku butaka bwa Kongo batabanje kubiherwa uruhusa na leta ya Kongo. Uburenganzira bwo kwigwanaho ntibushobora kwitwaza nk'impamvu
y'igitero cya gisirikare cyangwa se gushyiraho ubuyobozi bubangikanye ku butaka bw'igihugu cyigenga. Yavuze ko ibyo bikorwa bigize ukurenga ku buryo bugaragara amasezerano y'umuryango w'abibumbye ndetse n'amahame agenga umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uhagarariye RDC mu muryango w'abibumbye yanasabye kandi ko hashyirwa mu bikorwa byihutirwa icyemezo cy'ibihumbi 2773 cy'akanama gashinzwe umutekano ka Loni ku isi. Yongeyeho ati intumwa nkuriye zihamagarira akanama gashinzwe umutekano kumenya ko byihutirwa kwihutira gushyira mu bikorwa ibivugwa mu cyemezo cy'ibihumbi 2773 guhagarika imirwano kandi kugabanya intera bishoboka kugeza igihe habaye igitutu cyinshi cyangwa se ibihano birushijeho gukara ku Rwanda n'abafatanyabikorwa bago M23. Iki cyemezo cyangwa se umwanzuro w'ibihumbi 2773 wa Loni Kongo ikomeje kugarukaho muri iki gihe uteka M23 kuva muri Goma, Bukavu no mu turere twose igenzura ikanasenya burundu ubuyobozi bubangikanye butemewe washyizweho ku butaka bwa RDC. Uhamagara kandi ingabo z'u Rwanda kureka gushyigikira M23 no guhita ziva muri Kongo nta yandi mananiza mu gihe rutigeze rwemera ko rufiteyo ingabo. Mu gusa nkaho anyomoza Zeno mu Kongo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yavuze ko abagwanyi ba M23 bagenzura ibice byinshi byo mu ntara Kivu y'Amajepfo n'Amajepfo bidakwiriye kwiteranwa n'ingabo z'u Rwanda. Yagize ati ibi ntibikwiye kwiteranwa na M23, umutwe w'abanyekongo uri kurinda abanyekongo. M23 niwe yafashe ibice byo mu burasirazuba bwa Kongo birimo Goma, ntabwo ari u Rwanda, kubera ko u Rwanda ntituri ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Dufite ingamba z'ubwirinzi zikumira ibyashaka kuruhungabanya. Yuzemo nanone ati icyo ni ikinyoma. Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko u Rwanda rushigikiye gahunda y'amahoro yashyizweho na EAC na SADC, ashimangira ko rushaka igisubizo cya politike no gutanga umusanzu mu gushakira akarere umutekano. Yagize ati ubutumwa bw'u Rwanda uyu munsi buroroshe, dushaka igisubizo cya politike, dushigikiye ibiganiro kandi dushaka gukorana kugira ngo tubungabunge umutekano w'akarere kacu tunagateze imbere. Ku minsi 24 y'ukwezi kwa gatatu abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC bahuriye mu nama yifashishijwe ikoranabuhanga banzura ko imyanzuro irimo guhagarika imigwano n'ubushotoranyi hagati y'impande zishamiranye mu burasirazuba bwa RDC itangira kubahirizwa. Kugira ngo ibiganiro bya politike bitangire, bashizeho abahuza batatu basha ari Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria, Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya, Sahel Work Zawed wayoboye Ethiopia, Catherine Samba Panza wayoboye Repubulika Centrafrica na Kanglema Motlanthe wayoboye Afrika y'Epfo. Reka amakuru yacu yakomeze muri Haiti. Umupolisi wa kabiri wa Kenya amaze kwishwa n'ibyigomeke byo muri Haiti. Umukozi w'ingabo z'amahanga zoherejwe muri Haiti kugwanya imitwe yitwaje intwaro Benedict Kaberahu yapfiriye mu gico cy'ababandi cyatezwe n'agatsiko mu gace ka Altibonite mu ntangiriro ziringayishije. N'umupolisi wa kabiri wa Kenya wishwe kuri iki gihugu mu gihe cy'ukwezi n'amahinga abiri. Ako gatsiko k'ibyigomeke ko muri Haiti kari kateguye gahunda zose. Bari bazi ko abapolisi bo muri Haiti bari gukora amarondo mu modoka y'umutamenwa iremereye kandi igoye kuyobora. Bimba imyobo bahishe abo banyuze maze imodoka ya polisi itambutse ihera mu gace k'ubuhinzi kuko itangazwa na RFI. Ku rundi ruhande Zelensky yashinje intumwa ya Trump kubogamira ku Burusiya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yashinje intumwa yihariye ya Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Steve Witkoff kubogamira ku Burusiya. Witkoff ari mu bayobozi bo muri Amerika batangije ibiganiro bigamije guhagarika intambara yo muri Ukraine bibera muri Arabia Saudite kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Mu kiganiro n'umunyamakuru Tucker Carlson wo muri Amerika cyabaye ku minsi 21 y'ukwezi kwa gatatu, Witkoff yatangaje ko abaturage baba mu bice bya Ukraine bigenzurwa n'Uburusiya bashaka kuyoborwa nabwo. Yagize ati bavuga ikirusiya, habayeho amatora y'akamarampaka, abenshi bagaragaza ko bashaka kuyoborwa n'Uburusiya. Abarusiya basa naho aribo bayoboye biriya bice. Ikibazo ese isi izemera ko ari ibice by'Uburusiya? Zelensky yarokoka mu rwego rwa politiki mu gihe yavyemera. Ibi nivyo zingiro by'aya makimbirane. Ashingiye kuri aya magambo, Zelensky yagaragaje ko Witkoff agendera ku murongo wa politiki w'Uburusiya bityo ko bizagorana k'amahoro agerwaho muri Ukraine. Yagize ati Ntekereza ko Witkoff asubiramo imvugo ya politiki y'Uburusiya kenshi cyane. Ntekereza ko ibi bitazatwegereza amahoro kandi ntekereza ko bizagabanya igitutu cya Amerika ku Burusiya. Zelensky yasobanuye ko amagambo ya Witkoff ari imbogamizi kuri Ukraine kuko igihugu cyabo kitifuza ko Uburusiya bubona benshi bagishigikiye. Ati amagambo ya Witkoff ni imbogamizi ikomeye kuri twebwe kubera ko turi kugwanya Putin kandi mu by'ukuri dushaka kubona benshi bamushyigikiye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov
yashimiye amagambo ya Witkoff agaragaza ko uyu munyamerika ari umuhanga wumva ukuri. Mu yandi makuru nuko M23 yemereye ingabo za SADC zaheze muri Kongo gutaha n'intwaro zazo. Umutwe wa M23 kuri aka gatanu wemeye ko uzafasha ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajepfo SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutaha zikajana n'ibikoresho zazo birimo n'intwaro. M23 yemeye gutanga ubwo bufasha ubwo kuri aka gatanu yahuriraga mu nama n'abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu za SADC yaberaga mu mujyi wa Goma. Ni inama ku ruhande rw'uyu mutwe yitabiriwe n'umugaba mukuru w'ingabo zawo General Major Sultan Makenga wari kumwe na General Brigade Bernard Maheshe Zamungu wungirije icyo kimwe na Batima Sanga Erasto usanzwe ari guverineri w'Intara Kivu y'Amajyaruguru. Abandi bayitabiriye harimo umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo Major General Zani Mapwanya w'iza Zambia, Lieutenant General Geoffrey, Major General Saifode Kalise wari uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Malawi, Major General Ibrahim Mikael Mona wari uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania na Prof Kula Teletsane usanzwe ari umuyobozi mukuru ushinzwe politike, igisirikare n'umutekano muri SADC. Uyu mutwe icyakora kuva wafata umujyi wa Goma, ingabo za SADC zari ziwurimo zasanze zawugotewemo zibura uko zawusohokamo, nizo zatumye abakuru b'ibihugu bigize uyu muryango wa Afurika y'Amajepfo bafata icyemezo cyo gukura izo ngabo muri uwo mujyi wa Goma nyuma yo kubura uko zava i Goma ngo zikomeze urugamba. Itangazo rihuriweho ryashyizweho umukono na General Makenga ndetse na mugenzi we Muhane Mayinama kuri aka gatanu rivuga ko impande zombi zagaragaje umuhate w'impande zombi kuguhagarika imigwano, agahenge ndetse no gucura ntamana neza ingabo za DRC. Iryo tangazo kandi rivuga ko zemeranyije ko M23 igomba gufasha by'ako kanya icurwa ry'ingabo za DRC zigatana intwaro zazo ndetse n'ibikoresho, ariko zigasiga intwaro zose za FARDC n'ibikoresho zazo zari zifite. Muzo M23 na SADC bemeranyije harimo kandi ko uriya mutwe ugomba kwemerera ingabo z'uriya muryango ziri muri Kongo gukora ingendo mu rwego rwo gutegura gutaha, ariko hagendeye ku mahame yemeranyijwe hagati ya M23 na SADC. Biteganyijwe ko ingabo za SADC zifashisha ikibuga cy'indege cya Goma zisubira iwabo. Icyakora bitewe n'uko ikibuga cy'indege cyangijwe n'imigwano yasakiranyije M23 n'ihuriro ry'ingabo za RDC yabaye mu kwezi kwa kwanza uyu mwaka, SADC yemeye ko igomba kubanza kugisana mbere yo kubanza kugikora. Bivuga ko M23 izafashwa na SADC mu gusana kya kibuga cya Goma kugira ngo ingendo zitangire gukorwa hariya ku kibuga cy'indege cya Goma kuko tubibabwiye. Dusoza amakuru yacu mu Burusiya. Putin yateguje ko Uburusiya buzamara abasirikare ba Ukraine. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yateguje ko Uburusiya buzamara abasirikare ba Ukraine mu gihe ibiganiro by'amahoro biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitagira icyo bigeraho. Mu kiganiro yagiranye n'abasirikare b'Uburusiya bakoresha ubwato bukoresha intwaro za nucleaire bugendera munsi y'amazi bwa Arkhangelsk ku minsi 27 y'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo, Putin yasobanuye ko ingabo zabo zirusha imbaraga za Ukraine ku mpande zose. Yagize ati "Tiyashize igihe kinini mbivuze ngo tuzabakanda, ubu hari impamvu yo kwizera ko tuzabamara, kandi ntekereza ko iki gihe cyo kubibona cyaba cy'abantu bo muri Ukraine ubwabo." Putin yagaragaje ko Uburusiya bushaka gukemura amakimbirane bufitanye na Ukraine binyuze mu nzira y'amahoro, impamvu muzi zayo zigakurwa kugira ngo igihugu cyabo cyizere umutekano. Mu by'ingenzi Uburusiya busaba harimo ko umuryango w'ubwirinzi wa NATO uhuza ingabo z'ibihugu birimo Amerika, Ubwongereza, Ubudage n'ibindi by'Iburayi wakura ibikorwa zawo muri Ukraine. Mu gihe Amerika yatangiye kuganiriza Uburusiya na Ukraine kugira ngo bihagarike iyi ntambara, Putin yasobanuye ko ibihugu by'Iburayi bikomeje kumvisa ubuyobozi bwa Ukraine ko bukwiye gukomeza kugwana kugira ngo butsinde iyi ntambara. Yasobanuye ko abayobozi barimo uwahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson batesheje agaciro impamvu yatumye Uburusiya butangiza intambara mu kwezi kwa kabiri 2022 ndetse n'imbaraga za gisirikare cyabwo. Putin yabwiye aba basirikare bose ko Boris agomba kuba yaribagiwe ko hari abantu kamwe n'intwaro nk'ubwato bwanyu bugendera munsi y'amazi bwose yibagiwe, cyangwa se wenda ntasobanukiwe icyo Abarusiya baremewe. Hashingiye ku bwumvikane bwa Putin yagiranye na Donald Trump, perezida wa Amerika, ku minsi 18 y'ukwezi kwa gatatu, ingabo z'Uburusiya zasabwe kutongera kugaba ibitero ku bikorwa remezo bitanga ingufu za Ukraine. Uburusiya bwatangaje ko Ukraine yakomeje kurenga kuri aka gahenge igaba ibitero ku bikorwa remezo zabwo bitanga ingufu mu bice birimo intara ya Kharkiv. Reka tugushimire twabanye nawe muri umwanya makuru ya Minembwe TV, na makuru mwawe mwateguriwe kandi mwagejweho na Nkunda Yohana. Dushere tuborane makuru yacu ataha. Gusa nimba utakora subscribe yikore maze uzozona ibiganiro zacu n'amakuru ku gihe. Tuborane makuru yacu ataha.